Merhaba tamaşavan aziz. Em ji bo bernameyeke nû di ser pêşberî we ne. Bername wekû zanin pirso bersive. Mêvanê me vî heftê Pirêz Necat Zivîngî ye. Kek Necat, tu xêr hatî bernameya me. Sağ bî, spas dikim. Êvar baş. Çawanî baş î kêf hal. Sağ bî bawer. Tu her hebî, tu çawayî baş. Gelek spas ketim. Ez jî başim. Hêvîdarim li bate korona tune rewşete û malbat bi tevahî başin. Tu pirsgirêk tune ye. Gelek spas. Rewşa me xweş e. Hêvîdarim bi vê xweşiyê bidome. Xweştir bibe. İnşallah keke. Keke tu bername me kêm zêde dizanî texmîna min. Bernameya me bi navê Pirso Bersif em derdorê 20 pirsan em ê ji te bipirsin. Beriya vî pirsê ez dixwazim behsa tiştan bikim. Berî her tiştê hevalê me yên ku li ser Twitterê li me anha temaşe dikim bikaribin rête bikin em ê kêfxweş bin maqsed em bigêjin gelek kesan. Ew hevalê me ku ser YouTubeê temaşe dikim bikaribin linkê jî ji hevalê xwe re bişeynin em ê kêfxweştir bin. Kek Necat anha em li ser Facebookê, Twitterê û li ser YouTubeê bi hev re vî bernameyên bi hev re bikêşin. Ez dixwazim behsa du tiştan bikim. A yekem bernameya me derdorê 20 pirsan e û ji bo her pirsan em di nav deqeyekê te dixwazim tu bersiv bidî. Her êze deqeyek. Hin caran tu înisyatîv bikarbînî ser çavan tu mêvanê me yî. Tenê carekî heqê te ye ku tu bêjî ez naxwazim bersiva vî pirsê bidim. Carekî heqê te ye tu bikar nehênî bo me çêtir e. Em hevalê hevin jî hîvîdarim dawiya bername dilê me ji hev nemîne. Çünkü ez hema ji du sêhet pirs xwe ji şopîneran hat. Hevde pirsî min amade kir. Bi vî rengî em ê bernameya xwe teqrîben 25 deqe de biqedînin. Necat Zivîngî çar berhemî hene Zembilfiroş û kitêbeke derbarê Rehmî Akkariye ye û kitêbeke din jî Stêrkên Edebiyata Kurdî sê çar sal berê çap bû. Çapanû em ê mehek du me şûna çap bikin û pirtûkalên dawî jî ya helbestan Sews me çap kir mehek berê. Kek Necat, ser tu bi xêr hatî û destpêkê de em hinek çend pirs derbarê te bikin û paşê pirsên din em ê hîdî bînin. Pirsa yekem em hinek te nas bikin di nav deqeyekê de tu behsa xwe çi dixwazî bikî? Yani Necat Zivîngî kî ye di nav deqeyekê de tu bikarî bersivînî em kêfxweş bin. Ez jî divê arayê de tu bersiv bide, ez divê arayê de temaşa hesabên din bikim ku em li wir jî gelek însanan bînin ser ekranên me. Belê li zivinga hebiz biniyan ku nêzîkî Mêrdînê ye ji dayîk bûm. Li Batmanê mezin bûm û li Batmanê min xwend heta zanîngehê. Zanîngeh min li Kocaelî zanîngeha Kocaelî hiqûqê beşa hiqûqê min qedand. Li Diyarbekir min dest bi parêzeriyê kir. 7 salan li Amedê xebitîm. Piştre hatim Stenbolê ji wê demê ve heta niha li Stenbolê dijîm parêzeriyê dikim û wek hobî û berpirsiyarî ez di qada Kurdî de jî dixebitim lêkolînan dikim. Bi giştî duwarê lêkolîneriyê de ez heta niha min berhem nivîsîm. Berhema me ya dawî bû helbest. Lê 5 berhemên min hene te got çar heb bi Kurdî ne. Yek jî bi Tirkiye, ew jî di Sibatê de hat weşandin. Hiş û ronakbîrî di derdora fikr û nêrînên Saîdê Kurdî de hiş û ronakbîrî tê nirxandin, ew jî bi Tirkiye. Belê kekê rastaya min ew ji bîr kiribû. Pirsa yekem me bersivadem derbasê pirsa duyan bin spas te nav di nav teqrîben 5 saniye de bersivan spas gote. Pirsa ketin kekê derbarê te dîsa te bi çavê xwe hinek behsa xwe kir lê biya te ji derve Necat Zivîngî çawa tê nasîn? Yani bi çavê gel biya te Necat Zivîngî însanekî çawa ye? Yani bir fikre ku em ji te 100 kesan dipirsin û ev 100 kes biya te ji bo Necat çi dibêjin? Belê bi rastî daxwaza dilê min ew e ku ez haya zêde kesekî ji min tune be îro sedemê ku hinekî em li ber çavan e ji ber berpirsiyariya me ya Kurdayetiyê ye ji ber rewşa milletê me ye lê azadî di xuyanekirinê de ye heqîqet jî ev e ez bi xweyekî gelek ji rêzê dibînim lê belê gelek cara ez lê rast têm ku dema mirovek pirsê ji min dike weke ku min mirovekî gelek giran gelek
نزانم چوا یعنی کو نکار به بگیجه و پیره با آخفه و پرسا جی بکه و پیره نقاشی بکه از لوی هنکی حیری دمینم یعنی صدمه به چیه از لسروی ده فکرم بلکی جه دمبوریا مبکو ده نوجوانیا خود مروین ایدالیست بون گلک از نهاجی ایدالیستم لی یعنی ما وق بارن گران و هنک برپرسیارین گران دابون ملی خود جه نوجوانیه و برده بلکی جی باندورا وی یعنی جی هنک خویانی هنک وینه و دیمنانه یعنی من وقت مروه کی گلک گران تحسبین لی از نوسام از خوازم مینا حمیه والن یکی جریزه بجیم و بوی اوای بیم ناس کرنجی یعنی از چند سالت ناس کم حیانها یعنی پیش بینه کسا چه نبیه علیمم و کتو مروه کیوسایی لی هر حال بهتر دوی وارد جبوت شیرواتنا لیکن ها پرسه ما تولی هفن برید بلکه تماشا کرده جی از تولی هفت پرسن یعنی هنجران بلکه بحث حیاتا تا هنجران پرسن دوری تا درباره کردان هنجران پرسن درباره کردان جبروی دما پرسن به علاقه مشتا پرسن شوق نبی كيف قاشت به بس كاتن كي ده حياته ده حتان ها پوشمامیت پوشمام بونات دنا هیچ چه بویه یعنی انجا مها پرسن بفكره کو بيرك چه بيو تو گلك پوشمامی خوازی من او نبکره انجا نبویا چه که بیفرنگی ده حتی قد چه بویه یعنی براستی از زوبزو گاوه که ناویجم و دما از گاوه داویجم جی حتی جمن به از لی پوشمان نابم از دخوازم که دوی گاوه ده دوی فکرین آن دوی چالاکی ده جبو من تیگیشتنک هبه جبروی از زوبزو پوشمان نابم لی دمان ها از دفکرم گلو از لچه پوشمان بومه يعني هلبت پوشمانين بچوك هنا لي پوشمانيه كمني وسا زيده مزن براسي جي تن ايج بركو ده حميج جانا خود از وجدان تفگريام وتم لبي زانين بوم و حتى جي دستي من هات من يا قنچكر يا خراب نكر و هر چي قصد اسلوب مدى هناكي امروين بكلجانن بجوشن لید جانا خود از تجاري نبو مروكي توجو بتوندي تب نگر يام جبرويه كي پوشمانیه که منی مزن تنیه بله که من هوانو یعنی کوج برنامه من زن نزد بیجم یعنی برنامه من ده هیچ حیار میوانان جی پرسان تنیه حیواجیه به هر ها پرسی واجیه به نمتکارم ویجی بپرسن یعنی در دوری 20% من هنه لی یک دو جی امتکارن جی میوانان بگرن گر پرسی وان هبن هن بنویسن امیجی که نجات بپرسن که پرسه که ده نجات پرسن تو بفکره که سباروش ده ما کردستانک آزاد آواکریه بیات دوی سیستما دوی دولت چاوه یعنی ام بکیچان سیستمی دا بجی بلا کرد کیچان سیستمی دا بجی هکه سبارو دولت کی مهبه یعنی کرد ملت کی پررنگی و پردنگینه و ده چاند آمده ده هشمندی آمده جی براستی اب هیه هر چی قاس ایرو جبر بندستی اما تراوماین کولی راستین اف تراوماین سردستین ما کو جبر ملتین زوردستین ملت یک دنگ و یک رنگن و هر دخوازن حمید جداهی بچوسینن جبر وان تراوماین وان سردستان هر چی قاس ام جی هنکی بوی رنگیتین خویا کرنجی لی راس یعنی دما ام دیروکا کردستانی و ملت کرد دخوینن ام دبینن کو ملت کرد ملت کی پردنگیه جبروی کی کردستان که بلکی فدرال دبیت دامزراندن بلکی ویج چار دولتین خسر پیک بی بلکی لگور حزرو باوریان یعنی مینا علویان مینا ازیدیان مینا جداهین جواکا ما یندن بلکی سیستمین ریوبرینی جدا جدا جی پیک بین یعنی از باورم وی کردستانک دروجهلاتا ناوین ده پراتیکا هری دموکرات هری کو خوزی پی بی آنین و بیت دامزراندن از او صاحبی دکم و وک هفوگک داوی ویجی بیجم یعنی تقص باوریا من بوی هیه ایرو ام بلکی 5 میلیون یعنی زیده تر کردن لی هگر 500 میلیون کرد تنجی بمینه داوی و او دولت سربخوی یا کردستان بی دامزراند قد گمان من جویتونه بله که انشالله پرسه کردن جبو سباروج کردان گلو هیچ خیال انتهنه یعنی جبو سباروج کردان هیچ خیال انتهنه هلبت
بله بله يعني هلبت بقشتي خون خيال ما درباري ملتي مدنه جبركو ملتي مد روشك خراب ده لقور ملتين دي ين جيهاني ام دروشك باش فماي دنا ام دروشك بندستيه دنا هاتنا كولونيزه كرين ميتنگريك لسر متي مشاندن يعني مروفكي وجداني خو نا آويت به و مروواهي خو داناني با آليه كي او نپیکانه کو خون و خیال وی بگشتی ند درباره ملت کرد دبن و ند درباره کردستان دبن یعنی خون و خیال ما او کو کرد یکی گاوا یکم همی آلی و پارتیین کرد هف بگرن دست هف گرتنه و براتی و خوشک و براتی دریجی هف بکن ملی خو بدن هف یک دنگی خو درباره سرخوبونا کردستان و مافی بريفا برينا كردستان جالية ملت كرد و جوي آلي و يك دنگيا خو بيك بينن و وق غابا دويا بدستلاتان ويكي بدن قبول كرن غابين گلك اريني بين آويتن وق پروردهيا بزمان كردي وق همي آستنگيين لبر كردي رابونا وان و سينورين دناورا هر 4-5 پارچين كردستان ده عادتا ببن سمبوليك كرد زيدتر كاربن هف ناس بكن و بدن بستینن دناف خوده و یا هری داویجی کو کرد وکم ملته کی یگرتی سیستما و چی بلا بنا یونیتر از بحثا ریبه برینه که یونیتر ناکم دی وک ملته کی یگرتی ام بکاربن د مدیا یا خوده د حزر و هشمندیا خوده د روشنبیریا خوده و د ریبه برینه خوده بسر کبن اف خون و خیال ما همی کردانه. پکی پرسه شخصیش تبکم تو جی کیچان کاراکتری خو عاجزی سی کاراکتری خو است خوازم تو جمارا ببیجی تو جی کیچان کاراکتری نجات زدنگی عاجزی بله يعني نجات زفنجي مروفكي تشوا ددلي خود تشوايا دما بيكير ددو دستينا ويجي مينا خود حسبينا يعني وك هفالتي وك حسكريني از دبيجم نكو هر مروفي جريزي لكولاني از لي راستاتم بدن بستينم لدما از هفالتي كي داتينم ودما حزدكم جمروفكي يعني مروفكي از ددلي خود تشوا بم ويجي مينا خو دحسبينم و دورده از گلک جاران لراستم کو او مروفين همبري ما دل خوده نوک ما درد كفن يعني انبيا هجر وقت دل باكي بناف بكن از ذكارم بيجم كو از هنا كيج في آلية خو عاجزم جبركو گلک جاران او دل باكي لهمبري خو جبركو مروف دما نابينه مروف لهنك تشتان خوشمان دبه بلكي اجبي آلية خو عاجزم آلية من الدين يعني بلكي آلية من الدين يك إيداليزم يعني از مروفك إيداليستم خونو خيال ما ده هر آلي ده هنا آلية كساني ده آلية مالباتي ده وآلية ملتي نتويي ده هنا از هيفي دارم كو جوي آلي بهم بهر آواي بسر كذن وآلية كي دين بلكي از هنر هلبست رومانتيزم أو آلية كيوسا هي از جويجي نا عاجزم جي حزدكم. Peki az pes egedenç tabii ki Müslümanti an Kurdayeti. Yani biyamin du tişte cudane Kurdayeti sürüş tameye em nikarın bejin Kurdayeti na. Yani şansı ki ez liser sürüş taxome yani Müslümaneti veke hizru baveriye kiye u şablonek ve tegehek ve civaki u diroki heye yani tegiştina mini Müslümaniye ez veji bejim nemina ya civakiye u ya dijiberin mede heye nemina ve jiber ve dama az Müslümanetiye dinav hevoke ke de bekar binim de bete zanin ko penase ke min a Müslümaniye ya taybet belki take kesi heye jiber ve ke ez nikarim hevoke kusa el ser sürüşta xome sürüşta min kurdbune ez kurdim endameki milleti kurdum و لسر و سرشتا خو مزن بوما يعني زفنجيما لدقل ويا ادي فكر وفلسفه وحزر وباوري والين ميثولوجيك الين ميستيك قالك بلكي باوريه مهبن او تشتين طيبتي كسايتين يعني تو تام برسفنا دي اف يان جي اف هر دكاندا دي تشيوتي يعني جبركو ندو تشتي همتاي هيفن از نكارم برسفك بوي رنگي يساجي هنتج محقق دلي مربك عزيزتره كاكو هجر مسلمان از برسوات في اواي بدم هجر
پێویست بە فەرز بە کۆ بەرسڤێک بێ داین ژی ji ber ku misilmanetî piştî kurdayetiyê ye helbet ez ê bêjim kurdbûn kurdayetî çünkü misilmanetî tu dipeyretê yani tu wek kurd diwelidî ji dayîk dibî û di pişt re tu tercîhekê dikî dibî misilman dibî file dibî êzîdî dibî elewî dibî tiştekî dî ji ber wê helbet kurdbûn pêş e. Belekekî min spas bi bersivê te pirsekê din ji te re bikim niha tiştê ku bala me kişandiye gelek Kurdên me dönüm noktası wan e hinek însan xweş wan naçe ku ez bijim dönüm noktası pêveke me Kurdî dixwazim ez bikar bînim lê ez vî peyvê hez dikim ji ber ez dixwazim bizanebûm vî peyvê vî hevokê bikar dönüm noktası te a ji bo kurdbûnê heye gelo belê yani heta sala 2010 em li ser hinek hizr û têgihîştinên civakî û dîrokî mezin bûbûn em li gor wan qaliban tev digeriyan lê piştî 2000 bi rastî em dikarin 2007 jî dest pê bikin piştî min zanîngeh qedand û ez li hatim Kurdistanê û duwarê Kurdî de min dest bi xebatê kir hêdî ez bi xwe hesiyam ku em ji sürüşta xwe hatine dûrxistin yani ew hemî sazî û dezgehên civakî dînî olî yan dewletî fermî em ji sürüşta me dûrxistine û em xistine qalibekî li gor dilê xwe ji bo ku me bi hêsanî bikar bînin bidin emelandin bişoxulînin piştî zanîngeh min qedand ez hêdî li vê hay bûm lê belkî di jiyana gelek Kurdan de şikestina herî mezin komkujiya Robozkê ye yani duê heta wê komkujiyê jî min dîsa hêviyek dikir ku ev mirovên dibêjin baweriya me bi Xwedê heye û em misilmanin zordestiyê nekin û zulmê nekin xwedîtiyê li zulmê nekin nebin kirdarê zulmê yani romantîzmeke me wisa hebû heta wê demê lê piştî Robozkê komkujiya Robozkê êdî min got rêxistina ku yani cemaet partiya ku di destê wê de hêz hebe û bi hêzê bişoxule û hêzê bixwaze hêza çi be bilabe bi çi rengî be bilabe min got êdî bawerî bi wan nayê anîn û min baweriya xwe hêviya xwe ji wan birî û min got dewletek bi kum û bi şaşik jî pêk nayê tiştekî wisa tune ye yani heta wê demê belkî me digot AKP ev hikûmeta heyî hinek tiştên qenc bike belkî hêviyê me hindik bijî hebû lê piştî wê komkujiyê min ew hêviyê xwe bi her awayî danîn aliyekî û hinek belê Peki pirseke din eş te bikim niha ez gelek parêzeran nas dikim ku bi edebiyat re têkîldarin xusûsî ez dixwazim vî ji te pirsim yani çima ev parêzer yani eleqa wan bi edebiyata bi taybetiyên Kurdî yani nasînin gelek henin çima sedema vî çi ye heke hebe bikar bîdina deqeyekî de deqekî derbas neveşkereme xwe yönetmenê me dibêje zêde dirêj diye deqekî derbas belê yani ez jî car caran li ser hizirîm lê negîştim bersiveke vê pirsê lê niha te pirsî ez dîsa hizirîm hat bîra min bawerim ji ber ku parêzerî karekî serbixwe ye yani amirekî wî memûrekî wî tune ye mesaiyekî vî karî tune ye mirovên ku parêzeriyê dikin hinekî dî xwe azad dibînin hîs dikin hem ji aliyê ekonomîk ve hem ji aliyên danûstandinên civakî û mirovî ve ji ber ku azad e diafirîne yani berê xwe dide afirandinê berê xwe dide hunerê berê xwe dide edebiyatê berê xwe dide helbestê wekî din yani bawerim sedemê wê ev azadbûn e azadbûn e peki pirseke derbarê edebiyatê eş te pirsim niha bi çavê xwînerekê ez dixwazim tu vî bersivînî biyate weşanxane lîsê bi serkeftiyan avesta lîs heya na pênsit berhem derbas bûn avesta jî nêzê hefsê diye an jî belkî bo hefsê cîvan vîmehê biyate kîjan bêhtir serkeftiye bi çavê xwînerekî belê yani bêguman avesta ye mesela niha li ser pirtûkekê dixebitim hema bêje çavkaniyên ku ez digîjim wan dinêrim ji daha heftê wan heştê wan ji avestayê hatine weşandin yani bêguman avesta herî serkeftiye baş e pirseke din tu bêhtir bi edebiyata klasîk ra mijûlî li ser vî bernameyê te jêbû kekî
تذكري سيحب جبو تماشباني مجد بلكي بوان ببا نمونيك سي هلبسوان كلاسيك ايكو تجوان حاستكي بالرئيسي بكاري بيجي يعني از جوان هرسي هلبسوان قالك حاستكمين كلاسيك حبا باربا بكيك يا خوش يعني ين سردما يكم بيقومان ملي جزيري او تكس نقارة جيوي بقرة ادبيات كردي دا لطكية هري بلنده وبيستوي أحمد خاني كو قدر قيمتها ويجي عليه حزرة وهشمندية كردايتية ويجي تكانية وبهم تاية وبيشتوان جي از ديسا جي سردما كلاسيكيا يا كيفنار مينا كان ددم فقيه تيران يعني ملي جزيري أحمد خاني وبيشترى فقيه تيران بلکه زنها شیروان دارم که لک حس کریتنه یعنی هر کس به از نجات زندگی حس کم نجات زندگی حس کم ما حس کریاتش کوته یا قالك سباس كمش بركو از جوان حزكم يعني براسي جملتي كرد قالك حزكم دمك دم از بكردك رد اخفي من قالك بباسندان يعني جدلي من مصادحات مثلا خورتك از كارم بيجي شوا حسن لك انت بعثه تذكر حيفات باور ام بخيراتنا حال في دري دكيجن هبال كيف برسك دنا اشتبكم نهبري يعني از 3-4 سال تناستكم لي تابي بري جيم من تد شوباند او بشتكو تكريا من نيز و چيبو مكتبات جي درخص بناء سوسي انا كو ريكلاماج در باست به قالك انسان جماد بيجين مثلا نجاز زويگي مروكي حزب الله چيه انجي حزب الله چي بو جوی بیم مجد چه خوازی بجی تبری حزب الله چی بو یا نه پرسکه تام اشاره کرم که از وی بجیم یعنی مروف د زاروکاتیا خود دکوه هنک تورا او نه به ترجیح پیکتی آلیه منی آلیه دینی اولی جزاروکتیه و پیکات لی نجمال باتی و پیکات او جی سعودا منی هری مزم بو که نجمال باتی و پیکات بو نها از لكن بروفيلا راستين يكو جمال ملا ومال شيخ فلانتين از نيرم كو در باسكرنا هناك تيجيشتنا جبوان مروه قالك زحمته اللي يمن نوسابو يمن يعني ديسا زاروكتيبو اللي نجمال باتي هاتبو جدر دوري هاتبو از دناب يعني نحيز بولا تشتني از دناب حميد جماعتين كو خوك اوليد ددن ناساندن اما بيجا تكليا من بحميان رچيبو از حميان جنيز و جهندور و ناستكم از تجا يعني حزب الله تيج مسلمانيه ده بيا من دو خطين سركه هنا يك خطا صوفيتيه يعني تصوفي ويك خطا سلفيتيه يعني اسلام سياسي يعني حزب الله تيج بركو خطا اسلام سياسي تمثيل دكه بتجهشتن از تجاري نبو ما خطا اسلام سياسي يعني سالين دبستان ناوندي ولي سيفر و هر و هر نيري نامنا ديني سعيد كردي بو سعيد كردي جي خطا تصوف وميستيسيزمتي يعني باورني من الدين هرقاف او بو يعني ليه وقت فريزة يعني وقت حزرو ميجيو تيجينا ليه وقت باريزر وقت دناب جواكي ده هل بدردورا مدام رو فينوسا تشكيبونا ومجي وقت باريزر جي قرتيا ولقالها ما هنا كار كرنا كارين ياساي كارين لقال وك ريخستنا كإلغال تجاري تكريا من چنويه بلکه که من پرسه که دنش که خوب پرسم گلو نویسکاره که کرد هیا کو آنها دجی آنجی نویسکاره که فکر نکه کو تجی حسودیت که یعنی یا چه مرفکی جهات یعنی چه جنکه جهاتیه بازیز جوک وی آنجی وی جهاتی بوما گلو هیا انتونه هبت و پارما بکی دنام دقیقه که ده بله يعني از بختيار علي جهشي ويجي حزراوي وان خيال ويا كور دحسدم براستي بختيار علي قالك سركفتيه وكيف من قالك جبر آلي بونا فرحات بيربال رتي از عادتا جوي علي و حيراني ويما وكي ديجي مثلا روشنبيرين كرد مينا مجاهد بيليجي مروفين قالك سركفتي هناك ومروف خوزيه بيتينا مينا وان بكاربه قالك قناخان درباس بكه برکه نجات پرسه که دن گلو از بی پرسه جبو کسی که رحمت کرنه تخوازم پرسه ایدول تانجی قهرمان تی کرد هی یعنی یا خوازی از جی وکوی با ما یعنی آنجی خوازی از بویرا با ما بویرا بجی اما کسی که بویرنگی هی گلو
يعني بري من سعيد كردي وك إيدولك جبو خود ديت حتى دهنك هفبيفين عند من بوي رنجي برسف جي دابو بشترا يعني أحمد خانيجي لقلوي بومن بوك إيدولك يقلك مزن سركفتي لين هات تبيجي يعني وك كاركترا من كسايتا من يهري نزيك بومن ملي جزيرية جبركو ملي جزيرية بندو باريرو قالب وقليشة ناس نكرنا وبرواني حزر وفكرة خو ونيرين خو عشق خو فاغوتيه جبروي از مروفي كنت بيجي ايدولتي سركو يكم كي از بيجي مالي جزيريه برسا كدن حكاية كرد نبوياي تتخواست كي جنة هيوي مثلا جانا جمنت برسن اف متكو خوازي از جيهوبوما يعني كما بركو جهات بوناوان او الهاف قرت بوناوان يعني حافظ نتابع حستكم وهاف دقرن جبر وجيبه من تخواست خوازي از جيهوبوما آلی دینی نبومان جی وکام بیجن کسایت اخلاق کاراکتر زاک بوماما تو يعني نهات بفي ميناكتان تا باندور لسر برسوا منكر باورم ملتي نتويا هري سركفتي دي جيهان دا حميد ديروك دا دما مروف دنيره دقالكو كي من جي لبلي جهو قالك سركفتينا مروف يعني دكاره بيجي هجر ازنا كرد بوما خوزي از جهو بوما لي از هرگاه وید بیجیم از بیم کو از نه کرد بوماجی از بهاتا بوما کرد یعنی جبو من نرینا جیانی تگیشتنا جیانی بویرنگیه جبر کو کرد بون ایرو کلا رومته بو حمی مروواهی از صد فکر بله که پرسا کدن از برسما ویج مرختکم آراست تو زواجه به عشقی تخوازی آن زواجه به منطقه بیاته کیجا يعني بيامن هر زوجاندي بينوسا بيامن هر دو جي دبن عشق جي دبا ومنطق جي دبا لي جيهان وبر زواجا منطقي بمشى يعني منطقه لسر زاروك وي رنگي تخمين دك يعني تدبي زواجا بزاروك وغيرداي تشيتره يعني عشق نبه تلسر بروفيل يعني زواجه بعشق جدبه ل تشوينا مروفاهيه لسر زواجه بزاروك وغريداي اساد بينه بلك كيف فكي برسا كدن درباري هلبستنس برسمي بيات ريناس يام بهتر سركفتي يعني هلبستين وي ان روجان بارناس ريناس شيان يعني ريناس يان هلبستين روجان بارناس من سركفتي تر ديت زيادتر جي تشيجو طعم ورقرت جيا ريناسيان زيادتر بركة ام هاتن برسا خويا داوية برسا مني ثابت اشخاص حمو حوالي خو دوستي خو ناس خو هر کسی بیت برسم از گله خیال انسان مرختكم از خیرات هری مزن مرختكم خیرات هری مزن چیه و از بنیرم برس حنایان تونن لگورویم برنامه خو هدیده مقدمه يعني خيالها هري مزنكو ام بكاربن او برهمين ددلي مدنا جبوكو ام بافرين ام حولا وان ددن از بكاربن وان برهمان بافرينم و بيشكشي جواكي بكم ده حزرو فكرة رامانا فلسفي ده بكاربن بيجيجم كراهية قلق بدلي خوا و كردستان كآزاد ام دجيانا خوا ده ببينن و لي راسورن کو کرد ایری د جهان ده به سرفرازی و سربلندی دناب همین ملتان ده دجین و تترساوان ت مترسیاوان جت تشتی و تکسی نمینه برکه که من مالتا برنامه گله خوش بو آنها من تماشا شیروان کر گلک سلاوان اشترا گلک حسکری خوانی ویسینه لپرسکه کوست بکم دناب وان دا تونه تشتی کوست بینم ام گوتنا تیاد داوی بگرن و پاش برنامه خواه امی بقدینه يعني قوتنا منا داوي ام جهف حزبكن جبر روشا ميا طايبات بيوستا ام جحمي كسي بيتر جهف حزبكن لهم برهف بتيجهشتن تف بقرن جهف را نرم بن جهف را كيم دينن دستي هف بقرن ملي خو بدن هف يعني كردبون ايرو تشتكي هيسان نينه د ولات مدجي و د جهان دجي جبر فيه كي يعني تكس رحميجي لمناكه تكس بدستي مجي ناقره دفي ام بدستي هف بقرن جهف حزبكن جهف را كيم دينن و سيا هف لسر هف قبول بكن و هف بتكسي ندن
هەگەر ئەمکارە بن vêyekê vê hezkirinê di nav xwe de pêk bînin ez bawerim em ê di demeke kurt de gelek serkeftinên mezin bi dest bixin. Belê kek Necat bi Kurt û Kurmancî got yekîtî hêvîdarim Kurt niha ve û siberoj de yekîtiya xwe ava bikin. Gelek spas Necat, sohbetek gelek xweş bû. Hêvîdarim kesê me temaşe kiribin jî jê sûd bergirtibin. Gelek spas mala te ava, êvara te bixêr. Gelê temaşevanê hêja mala we jeva ku em tên nehêştin we em bername me temaşe kir. Êvara we bixêr. ببینن خیر و خوشی ده کک نجات تو جایش خوابه هیدارم دمک نزار سلاب و ریز و حسکرینی من بو حمی تماشاوانن هجاب لهر هبن و هر دو خوشیه دبن بله سر شبان ایوار باش